muhanagure mu mitwe, muvanemo ibintu biciriritse byo kwiheba cyangwa kumva ko wowe urashoboye. Bigerageze, byange wagerageje, ubanze wumva ugira uwo mutima ushaka kugerageza gukora ikintu. Kikunanire, byinshi bizananirana, ariko cya kintu cy'uburyo nibikinanira kimwe n'ikinanirana kandi ugerageza ikindi, ugerageza ikindi, uzagira icyo ushobora. uyu mwanya tugiye kuvuga umugabo w'ikirangirire yakoze ibintu bikomeye ndetse n'uwakibikora. ubu yavutse mu kwezi kwa gatanu tariki 23 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'indwi, avukira mu ntara ya Gitarama ari mu gihugu cy'u Rwanda. mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu we n'umuryango we barahunze igihugu kubera ubwicanyi n'ivangura, baza kwisanga bari mu gihugu cya Uganda. uyu mugabo akiri muto yerekanye ko afise ubukunda igihugu cyane ndetse akumva yikunda kurengera abandi. yize amashuri mu Buganda nyene, hanyuma yinjira mu gisirikare cy'icyo gihugu. hari umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1980 yinjiye mu mutwe wa NRA, National Resident Army, ajya mu rugamba wo guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote. aho niho yakomeje amasomo ya gisirikare ndetse anahabwa n'imyitozo mu bihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no mu Bwongereza. mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1990 yagiye ayobora urugamba rwo kubohoza u Rwanda hamwe n'ingabo za FPR Inkotanyi. nyuma yo guhagarika jenoside 1994 yagiye afata imyanya y'ubuyobozi, akaza kuba perezida w'igihugu. aho hari mu mwaka w'ibihumbi 2000. kuva icyo gihe yagaragaye nk'umuyobozi aharanira iterambere n'umutekano hamwe no guca ruswa. ayoboye kuzamura ndetse anashira hejuru inyungu y'umunyagihugu. uyu niwe yafashe u Rwanda arusubira kwiyubaka mu buryo bushimishije, ararufata aragubaka bundi bushyashya. uyu mugabo ni kirangirire, ndazi benshi nyeka mutamumenye. uyu ni Paul Kagame. uyu niwe yavuze amagambo ashobora guhindura ubuzima bwa buri wese, ku buryo nawe n'umunsi uyumvishije ushobora kuvuga ati nanjye ndafise ikintu ngiye guhindura. tugiye kuvuga amagambo yahindura ubuzima yavuzwe n'uyu mugabo. uyu mugabo yaravuze ngo ubuzima buraryoha iyo ufite intumbero. aravuze ngo ubuzima buraryoha iyo ufite intumbero, iyo ufite intego, iyo ufite icyo ushaka kugeraho, iyo ufite impamvu ubuzima bukuryohera ngo buraryoha. uyu mugabo yarakomeje aravanga iterambere ry'igihugu ritangirira mu mutwe wawe, ritangira mu mutwe w'umunyagihugu. iterambere ry'igihugu ritangira mu mutwe w'umunyagihugu rigagera no ku gihugu no kuba kibamwo. uyu mugabo yarongera avuga ngo ntuzasaba agaciro ahubwo uzihesha agaciro. yaravuze ngo ntituzasaba agaciro, tuzagahesha ibikorwa byacu. uyu mugabo n'umwe mu bagabo bafite amagambo akomeye cyane. yaravuze ngo ibibazo byose bifite igisubizo igihe ufite ubushake bwo kubona igisubizo. yaravuze ngo nta kibazo na kimwe kidafite igisubizo mu gihe wumva ko ushaka gutekinga solution y'icyo kibazo. uyu mugabo mu magambo ye agenda afite ibintu byinshi ayihindura ku buzima. yarongera aravuga ngo umuyobozi mwiza ni ushaka gukorera abaturage, ni ushaka gukorera abanyagihugu, si ushaka gutegeka abaturage. yaravuze ngo umuyobozi mwiza ni ushaka guhindura, agakorera abanyagihugu apana kubategeka. yarongera aravuga ngo twemera amakosa tuyakosore kandi twiyubake. twemere ko twakoze amakosa ahubwo tuyakosore twiyubake. umugabo yongera aravuga ngo urubyiruko, abajene generation b'igihugu bagomba kuba umusingi w'ahazaza hacyo. ugwaruka ni wo musingi w'iterambere ry'igihugu ndetse no muri kazoza kacyo. yarongera aravuga ngo ntugomba guhora urega abandi ibibazo ahubwo ugomba kuba igisubizo.
uyu mugabo amagambo yakomeje kuvuga yabwiye abaturage biwe, abanyagihugu biwe, baravuga ngo abanyarwanda dukeneye gukora cyane, ntidukeneye amagambo menshi. Ibi yabibwira abanyagihugu biwe n'umuziga mu mbwirwaruhame yavuze. Yaravuze ngo ntitugomba amagambo menshi, ahubwo tugomba gukora cyane kugira ngo tugere ku ntego zacu. Arongera aravuga ngo kudatezuka ku ntego ni kimwe mu bintu bikomeye byo kugera ku ntsinzi. Yaravuze ngo kudatezuka, kudacika intege ku ntego nicyo kintu gikomeye gituma ugera ku nzozi zawe, gituma ugera ku ntsinzi, gituma ugera aho ushaka kugera. Kudatezura, kutarekura, kutavuga ngo biranze ngo ubivemo. Arongera aravuga ngo amahirwe nta nzira rimwe, umuntu arayihamagarira binyuze mu gukora cyane. Amahirwe ntabwo aza, ahubwo umuntu arayahamagara binyuze mu byo akora. Ibyo uri kurakora uno munsi bishobora kuba ariyo mahirwe yawe yo kugera ku nzozi zawe wifuza kugeraho. Arongera aravuga ngo dukwiye kurangwa n'ubunyamugayo kugira ngo ntitugire ibyo duhisha. Dukwiye kurangwa n'ubunyamugayo, dukwiye kurangwa no kutabeshya, no kutagira ibyo tunyegeza. Uyu mugabo yongeye kugaragara ariko aravuga amagambo akomeye ngo iterambere ridashingiye ku mutekano ni nk'inzu yubatswe ku musenyi. None yongeye aravuga ngo kwemera guhinduka no guhora wiga nibyo bizana impinduka. Yongeye abwira abanyagihugu we ngo abanyarwanda bafite ubushobozi bwo gukora ibyo abandi batakeka. Nawe urumva ko ufite ubushobozi bwo gukora ibyo abandi batakeka ko wokora. Yongeye aravuga ngo nta muntu n'umwe uri munsi y'uwundi, kuko buri wese afite agaciro ke. Nta muntu uri munsi y'uwundi, umwe wese afite icyo amaze muri sosiyete, umwe wese afite ikintu yokora kigatuma uwundi nawe agira icyo akora. Iri jambo niryo abakuru b'ibihugu benshi baguma kugarukaho. Yarongera aravuga ngo iyo dushize hamwe nta kinanirana. Niyo magambo akomeye, nta muperezida n'umwe atayavuga, ko abashaka ko abantu bose dushira hamwe kugira ngo dukore ibikorwa by'iterambere biteza imbere twebwe ubwacu ndetse n'igihugu. Perezida Kagame yaravuze ngo kuba umuyobozi si ugutinya abantu, ahubwo no kubaha icyizere. Kuba umuyobozi ntabwo ari gutinya abantu, ahubwo no kubaha icyizere. Arongera aravuga ngo dukwiye guharanira gusiga igihugu cyiza kurusha icyo twasanze. Iri jambo rirakomeye, dukwiye guharanira gusiga igihugu gisa neza kurusha uko twasanze gisa. Uyu mugabo wongeye kugaragara avuga ngo uko igihugu kizoba ejo biterwa n'icyo turiko turakora uno munsi kugira ngo ejo kizobe gisa. Yongera avuga ngo guhindura amateka bikeneye ubushake, ubutwari n'ubushobozi. No kuri wewe kugira amateka yawe mabi yahindure bikeneye ubushake, ubutwari n'ubushobozi. Yongera avuga ngo ntugatinye guhora uhinduka, ahubwo uzotinye guhagarara. Ntugatinye guhora uhinduka, ahubwo ugatinye guhagarara, uzotinye guhagarara. Arongera aravuga ngo dukwiye kumenya ko amahoro ari wo mutungo wa mbere. Igihe cyose uzoba udafite amahoro nta kintu uzokora. Iterambere woshika amahoro adahari. Bavuga ngo ahari amahoro umuhoro uramwa. Aho ni mu Kirundi, ahari amahoro umuhoro uramwa. Aravuze ngo dukwiye kumenya ko amahoro ari wo mutungo wa mbere. Arongera aravuga ngo ibikorwa bigaragaza umuntu kuruta amagambo. Iyo ufite amagambo menshi abantu ntibamenya aho bagukrasa, abantu ntibamenya aho bagutora, ngo ariko ibikorwa byawe nibyo bigaragaza uwuriwe n'agaciro kawe. Na Bibiliya bivuga ngo tuzamenyera ku byo mwama, apana ku magambo yanyu gusa. Uyu Paul Kagame yaravuze ngo ibikorwa bigaragaza ko umuntu ari mukuru kandi ari munini kuruta amagambo yiwe yishira hejuru. Perezida arongera aravuga ngo turashaka igihugu cyubakire ku bumwe no gukunda igihugu. Turashaka ko igihugu cyubakira ku bumwe ndetse no kugikunda.
arongera avuga ngo kwigira ukiha agaciro niryo soko ry'iterambere. Kwiha agaciro, ukigira kandi ugaha agaciro n'ukuri ndetse n'ibyo ufite n'ibyo ushoboye, niho uzogera ku iterambere ryawe. Arongera avuga ngo twese dufite inshingano mu kubaka igihugu cyacu, nta muntu umwe udafite icyo ashoboye. Umwe wese, waba ugendana ubumuga, waba ukomeye, waba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose, ufite uruhare mu iterambere ry'igihugu cyawe. Avuze ngo ntugatekereze ko abandi bagukorera bagutangirira, ahubwo wowe ufata iya mbere utangire abandi bakurikire. Arongera avuga ngo ubutwari nyakuri no kurwana intambara yo guteza imbere abanyagihugu. Avuze ngo ubutwari nyakuri no kurwana intambara yo guteza imbere abanyagihugu. Uyu mugabo Kagame yerekana ko ubushobozi bwiza atari ukwirata. Yerekana ko ubuyobozi mwiza atari uwirata ubutunzi, ahubwo ari ukora ibikorwa bifasha abaturage kugira ngo ubuzima bwiza, ubutabera, umutekano ndetse n'iterambere. Amagambo yiwe menshi ahora akangurira abantu kuba inyankamugayo, gukora cyane, gufata ndetse no gukunda igihugu. Ntawe uhejeje kuyumviriza uyashize mu buzima bwawe bwa buri munsi wogera kure. Nizere ko wakurikiranye byose. Ndi muri kumwe na Jimba again. Komeza gukora subscribe kugira ngo n'andi magambo ntazo gucika ubutaha. Murakoze.